colorful meadow. Znači ipak nije onaj voz, pogriješili smo voz, sada čekamo drugi. Evo ovo nam je pravi voz. Ovo je pravi voz. I onda sada u Budimpešti, znači tu smo u Budimpešti, napokon smo došli do centra i sada ćemo malo istražiti da vidimo kako to izgleda. Trenutno se nalazimo na trgu heroja ovdje u Budimpešti, ovdje jako baš fino i lijepo izgleda, jel' tako Adime da lijepo izgleda? Adim kaže da lijepo izgleda. Sad smo kod nekog dvorca ovdje. Moćno izgleda svana, unutra nije nešto. Bez veze, skroz idemo dalje. Idemo u Gucci sada. Da potrošimo para ovdje u Gucci. Let's spend some money, man. Uglavnom ono jakno od 1200 eura, što je oko 2400 maraka, kad se pretvori, ono, skupo je. Ali je Gucci, kada obilazimo ove skupe radnje, sad idemo do Rolexa da probamo nešto u Rolexu. Jedan sat koji im se baš sidi ovako. Možda ga uzmu Rolexa, nije. Hajde. Sada ste vidjeli sliku kako izgleda sat od 10.000 eura ili ti ga 20.000 maraka. Sada mogu nazvat vlog onaj luxury shopping in Budapest. Trošenje para u Budimpešti, ono, znaš da se zainteresuju ljudi. Sada idemo do onoga nekog Chain Bridge-a da vidimo gdje je to. Nemam pojma nijak gdje je to. Samo pravi to se zna, samo pravi. Znači, nešto sam sada naišao, molim vas, vidite ovo ovdje. Znači, memorialni spomenik Michael Jackson. Uglavnom priča ide, ovo sam pročitao na internetu. Kad ima ove turneje, on je obično sjeda u ovome ovdje hotelu ispred, znači. Ovdje. I onda, kad je umro, oni su okupili tu ispred ovoga drveta, onda mu stavili ove sve stvari ovdje. Eto, možeš misliti. Nisu mogli smisliti originalniji naziv, pa su uzeli Budapest, taj, samo onaj od Londona, odbiljeno London i dodali Budapest. I onda je to Budapest, taj tjedan. Bum, evo nas. Tu smo, kod Chain Bridge. Kod lanca kod mosta, lanac, most od lanca. Kako ću prevesti na našem bogat? Lančani most. Fino izgleda, baš mi se sviđa dizajn. I to je jedini most koji je ostao nakon Drugog svjetskog rata, znači jedini nije on uništen, a svi ovi ostali su poslije izgrađeni. Evo, to je jedan fun fact. Obišli smo ovaj lančani most i sada šta je vrijeme, idemo u neki kafić da nešto prezalogajimo, da nešto popijemo, onda ćemo vjerovatno Pizza Hut, odvedemo Adima na jednu jako dobru pizzu. I onda nakon toga nemam pojma šta ćemo raditi. Pizza Hut Express. Upravo sam pojeo jednu od najboljih pizza u svom životu, Pizza Hut ovdje, znači. Baš je prejavno. U potpunosti sam zaboravio završiti včerašnji vlog, tako da sada je dan drugi u Budimpešti. Vidjet ćemo kakve nas avanture da nas čekaju. Sada se trenutno nalazimo kod Mađarskog parlamenta. Ova zgrada baš moćno izgleda. Vidite ovo sada ovdje. Uglavnom, ove sada cipele predstavljaju žrtve koje su oni bijali ovdje, bukvalno evo ovdje, i onda je bacali dole u rijeku u Drugom svjetskom ratu.
Znači vidi ono, brate, autobus u vodi. Oh my god. Sada se približavamo jednom od najboljih pogleda na grad, vjerovatno. Niste spremni da vidite ovo. Prvo sam u Londonu bio Hamsa, pa sam sad i ovdje Hamsa isto. Hvala Starbucks. Kako? Prebaci vrijeme jednu sedmicu poslije i evo me tu sam u svojoj sobi. Editujem sada ovaj vlog i upravo sam shvatio da nemam nikako snimaka od ostatka dana. To jest da nisam ništa snimao. Taj dan nisam ništa snimao zato što je padala jako, baš velika kiša. Ja nisam mogao logično snimati jer bi se kamera nakvasila. Nakon što smo se vratili u apartman, otišli smo u jedan klub, takozvani Ruin Pub. I to je jedan od nekako najpoznatijih klubova, ja mislim. Baš je dosta ljudi bilo, čekalo je na ulazu i dosta ljudi bilo unutra. I onda sljedeći dan, to je treći dan, nisam nikako nosio kameru kada sam išao van šetati. Snimio sam nekoliko snimaka svojim mobitelom. Čovječ, evo nas sada, penjemo se ovdje na toranj. Na toranj se penjemo. Evo nas na vrhu. I šta se još desilo nakon toga? Onda smo se vratili opet u apartman, legli spavat, probudili se u 3 ujutro i krenuli u avion. Trenutno je 3:25 ujutro i mi smo krenuli nazad, to jest na aerodrom. Tako da, 3:25 ujutro, it's go time baby.